Iti napalabas, nabartek ni Jonah asimangpet iti balayda. Dita ngayon tuloy na tinakisinungbat kadag iti kabalay na. Panggap iti panang tulong ti asawa na kadag Crisilda. Nagpungtot met ni Victor, ket dita abinalaagan na ti asawa na. Ano agbaligi amang paibalod kadag Crisilda, san abumdeng amang isina iti daytoy. Gapo iti dayta naglagaw ni Jorin, ket insingasing na iti inana, nga isanod na laangan ti darom kontra kada Crisilda ken lakay Damian. Nagpampanunot ti ina, ket imbagana kini Jorin, ang nakasaganan amang isanod iti darom na kontra kada iti agama. Basta isina nalakit din ni Elisa. Ket ita papagayam, adtoy tituloy, tinubela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Awan na sayat ngay bunga tiara, kisarding buletan. Bayan laklang, Uncle. Nasakit tinakam ko ka ni Mami. Gapo iti kondisyon na ngay sanod na ti darom da kadan ti Crisilda kan Dolo Damian no isinak ni Elisa. Panagkita ket aramidin namin na pamuspusan, tapno isinam lang ni Elisa. Ura niya di mapaspasama kang Uncle. Saan ko ngay sinat ti ayayatek? Pues, tapno agbalin ang natalgad ti relasyon nyo. Itaray mo langin. Alya? Mapan kayo itadayo ang lugar. Tainam na maasan na kayo na masurutan, tinam. Kaya't nga tangarod ni Elisa ti paitaray, Uncle. Dito ta, nakadarom ti ina kan ti apong na alakay. Agpamarang kayo amayat ka na maging sina ken ni Elisa. Ano ya? Tapno mayat, amang isanod iti darom kontra kada Crisilda. Ket no ibabawi nanton ti darom, agtaray kayon ken ni Elisa. Lang kayo? Naputa maproblema anak una iti panakaamon ni Chona. Iti panangitad ka na kami ni Victor iti abogado mi kanitatang. Nanang? Sigurado. May ramraman kamlakit di iti saan apag kinawatan dagiti agasawa. Parikot tapay kiti daytan, nanang. Juan, sigurado. Ad-adang agpungtot kanyak ni Chona. Anya nga rutina sayat nga ramidan tayo. Nasaysaya at sano ibabawi klangan titulong nga ipay ni Victor. Anya? Wala nga. No ibabawi yung mga abogado kada kayo akinasaritan ni Sir Victor. Kat amangan na mabalot kayo. Na awan mo ti mga ikalasag no kwa kada kayon. Wenagam, anak. Uray maikalasag na kami ti abogado. Kat saan kam amabalod. Kat agpagat kam lakta ka ni Lolom. Tapen ako na yun ti kasta. Kaputa sigurado asaan to amasabsaban ti pungtot kan gura kada kami ni Chona. Kat amangan no isuntumat lang ti mangisikat iti biyag mi ka ni Lolom. Anya? Awan tumat lang ti serbi ti panagbalin mi anawaya ka ni Lolom. No addan tumat latasaksak bayan mi. Una yan ti kasto kasasaad tayo. Awagak to ni Victor. Kat ibagak nga ibabawi kunti pa ay naatulong. Hello, Crisilda? Pasensya kan, Victor.
No inapa na ka man ti asawam gapu kada kami. Anya, amumon ang nagapa kami kinityon. Wen, iso nga'y mawagak. Takayat ko nga ibaga. Asan mo nga ituloy, ti panangted mo iti abogado kada kami kanitatang. Oo nga nga, sigurado ang mabalod kayo no awan ti mangidepensa kada kayo iti oskado. Sana bali ang mabalod kami. Nataltal na pa iti panunot mi. Ngam ti agbalin kami to anawaya. Ngam adamat pagbutbut ngan mi kanitatang. Criselda, ni Elisa nga anak mo ti panunutem. No mabalod kayo kinimang Damian. Asinon to pa ti kaduana. Oh, kaya't mo nga rod ngagbalin to ang nakakaasi ti anak mo. Awanti na akayat nang agbalin anak kakaasi ti anak na. Lukas ta nga rod. Saan ka kuman nga agkid pa'y amangawat iti inijayak at tulong kada kayo, Criselda? Sa di naman nga tan tinapnapanan ni Jorin. Taapay nga aging kaita kat di matlangan sumangpat. Sapay ko ma. Tamapanunot na matlaang ti imbagakan kwa na kat isinanan ni Elisa. Sino nga tada ito eh? Hello? Si Kamat Gayam. Wan, saan ko amalipatan? Nadandanin ting kadeng tangal daw pa nagkita ta. Wan ka di. Itad ko ti daw tawatem 5 milyon na pisos. Kasukat day tati ul-ulsam ng impormasyon. No asino ti mastermind iti pan nakapapatay day di mami. Pagpampanunot itayin ni Jorin, iti singasing ko kingkwana. No aramitin natin bagag. Kaslain inot maten, amay salugsog ti kasauman asiit iti barokong ni Chona. Dadaelak ti biyaga. Ken masakbayan da Jorin kan Elisa. Tapno mariknamot da Victor kan Jonah. Di saem anariknak. Idi siyak tinagang ang awanda. Nasayata da ka, Angeline. Mami, Nabartek ka manit. templado tininom ko. Dahikan. Basta adda saan mo ang magustuhan, aginom ka. Sanda ka mababalaw. Kaputan na sakit tinakam ko, tinagbali na desisyon ko, iti kondisyon nyo. Pamarangak. Daan niya ti kayat mo asawa ni tiday tangay bagam. Umanogot ako na mangisina ka ni Elisa. Anya, puno ka di tibag pagkabiho? Nanya tinangag yun. Iso ti desisyon ko, mami. Kasala narigat ko patyan day ta. Apa yan nasawayo ti kasta? Nabartek ka. Nga, mamanganin ton mausawan ka, saan mo ton nga aklunan day tangay bag pagkamita. Kung mo na templado ti ininom ko. Amok ti magbangag. Ngam bastay ka riyo. Ibabawi yung matan ti Daromyo kontra kadanana Criselda kan Lolo Damian. Alawan, nakasagana ka mangisano di ti Darom kontra kadakwana.
Basta mapanak na ka nga isina mo ni Elisa. Victor. Jonah, nakaragagsak ka ngay masidag kanyak. Akaslas anta nagapa. Anya ti makagapo? Gaputa ka mo dyanan na. Mayat matlangan ni Jory na mangisina ka ni Elisa. Ania. Imposible. Oh, udno ti ibang bagak. Nagdesisyon na di Jorin nga isina na ni Elisa. Tapno isanod kumatan ti Darom. Kontra ka na Criselda kan lakay Damian. Kaano ti panangibaganay tinita? Itay lang. Kaya't ko ang makasarita. Nakaturugan. Gaputa nakainom asimang pat. No labarte kasi mangpet. Amangan no di nang rod ammo ti bagbaganakan ka. Templado ka no, matininom na. Isungam muna. Tinasayat. Baliwam to akasarita inton makaraing. Kat no ulitin na nga ibaga akayat nan nga isina ni Elisa. Kat isuntun ti pamatsyam. Gagpaiso ti bagbagana. Wan, uray duatan tupay makisarita kan kuana. Apahok, apay ang may kulkulang kamanay. Gapoy tinagbalin a desisyon ni Nanang, Lolo. Panggapi ti ipay at tulong kada kayo ni Sir Victor. Apahok, dakdakas si mapasabak. No ituloy ni Victor ti mang tulong kada kamay. Wan ang, kasano na mabalot kayo kin ni Nanang? Ay na, no isaw tigasat may. Ikay awan ti mabalin may. Lolo, kasano akto nga rodan no mabalot kayo kin ni Nanang? Amok, adi nakabaybayan ni Jorain. Nukas pangarigan ta mabalod kamay. Nagrigat kat ngaminan ayat kasto yung sitwasyon tayo. Apok, patib karam kuma ti pakinakamaw. Amaw, malasatan tayo matlaang dagito'y apanupok itipyag tayo. Jorin, iho. At nakatipalayang hangover mo. Tasasara pa ang taulom ang nakaring. Sakit nga rin ti ulo, Daddy. Udak tumat ka nga awan tinasaya at abo nga. Tinalabas sa panaginom tinasanger. Nasayata na ka rin ka, Jorin. Mami? Ambom, saan amamati ni Daddy ni tinaibagam kanya kiti simbangput ka idi madam. Gaputa, si babartek ka. Katamangan ka no, ti mo amo timbagbagam. Abangan no bunga lang ti bartek mo iti imbagbagam kini mapim, iho. Noon yaman tinaybagak ka ni Mami. Pudno, Daddy. Oh, nangag mo. Aniya. Lukas. Kaya't mon nga isina ni Elisa. Tap na ibabawi mo ni Mami ti darom na kontra kadanti Criselda kan Lolo Damian. Uwan ang... Victor, saan mo nasugsugan ti anak ta amang ibabawi iti desisyon na? Masapo lamang batid ang isina ko ni Elisa.
Sige. No isu ti desisyon ti anak ka. Awan ti mabalhin ko. Nga masapol nga ibabawi meten ti darom nga impilam kada Griselda ken Mang Damian. Kasta nga rod, timbagak. Ha, saan ko mo basta ibabawi ti darom kontra kadakwadakat? No jak mapanagnagan nga umuna. No punumat ti imbaga ni Joren. Anya ti kayat yung asawan, mami. Kayat ko, amang nga mismo. Ti panangibagam to ka ni Elisa nga isinamon. Anya? Mabit lang. Umaya kon. Kumusta kan, Elisa? Nasayat, Mat. Naimbagan na kiti sukat ko. Umay ka, sumra ka. Agya manag. Agtugaw ka. Nakapasyal ka, Mat? Pagda namin kayat kong ibaga. Kat sa pela ko ma, ta makikooperate ka. Ha? Anya day ta? Malagip mo rin di ko nakin ka apanagapa na iti dadakkel ko. Gapo iti pan nakaamol ni mamim, iti panay paay ni daddy iti abogado kadananan kanapong mo. Wan, apay ka di? Kuna ni daddy, isinga na ni mami, no di na ibabawi ti darom na kontra kadakwada. Anya? Asahan? Anya nga rin tisungbat ni mamim iti dahi dyan na ibaga ni tatim. Kunana, nga umanugot amang ibabawi ti darom. Nulakit di ta isi nakakanumat, Elisa. Ani? Anyam, saan ka madaragan? Di ka mabalin nga isina. Anyamat nga rin tisungbat mo kini mamim. Napanunot ko ang surutak ti balakad kanyak ni Uncle Dominic. Anya, balakad na kan ka. Pagparangan nga isina ka. Tapno ibabawi lang ni mami ti darom na kontra kadananang mo kan lolom. Kaya't masawan. Alilawam ni mamim. Dahil talagang tamok apamuspusan. Tapno agsarde nga namang gulgulo ni mami. Winang, Churin. Sumarga mayak iti balayo. Tapno may bagakin ka dagiti planok. Kat pangasim. Makikooperate ka kuma. Tapno sana mabalod dananang kan apong mo. Sige, Churin. Agyamanag. Kaya't ni mami nga umay to dito balayo. Anya, tapay. Tapno mangag na kano ti panangibagak nga isinakan. Anya, Masapol nga agpamarang ta. Pare ti pagsayaatan dananang mo ken lolom. sige, Churin. Gan saan lang reta ti planok? Anya, pay. No isanod tol ni mami ti darom na kontra ka dagiti ipatpatig mo. Kaya't ko nga... Nga anya, apay akas lama simbalod ti dilam amang ibagay ti kunkunam aplanom. Mabuti nga mga lumapukaw ka. Isa na mabalin. Pagtaray tanton. Anya? Churin, amom ka din ti sasawam. Amok. Anya ti rason. Akayat mo nga agtaray ta. Gapoy ti panagpamarang tangag sina. Sigurado. Isingasing ton ni mami ti panagdaton ko kanisasya. Anya? Dahil tatiga po na akayat ko nga agtaray tanton.
Apaman ang masigurado ta ang mawaswaston ti kaso dagiti patpatag mo iti biyag. Salpag. Busy lang tati cellphone ni abogado sa luon. Tiyak maawagan. Sino tayo awagan yung ti cellphone niyo, mami? Ni Atty. Solomon. Anda ngamin text na idirabi maipanggap iti naka-schedule a hearing. Iti impilak akaso kada Criselda kan laka idamyan. Na maawagan nyo. Ibagayo nga rod nga isanod nyo ti kaso yo kontra kada anti Criselda kan Lolo Damian. Takasano nga baga ako ni ti abogado nga isanod kon ti impilak akaso. Idinto ta, jak paymet na panagnakan no talaga nga ramidom timbagam. Pues, saan kayo pala nga rod ang mapanid yung opisina nyo? Tamapan tayo ti balay da Elisa. Agpaiso? Well, mami. Numasaksyan nyo mismo ti panangisina kon ken kuana. Bueno papagayam, denggen ti umadanin, apanaggibos ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barokong.